amakhosi aseNdlunkulu. Sekela amongameli wakithi nethimba lakhe, abagcotshwa bakithi nehamenti yonke ingcwele yasezulwini. Ngiyalibikela igama leNkosi yethu uMphezulu. Amen. Shembo ingcwele siyabonga. Sibongele abazali bethu, nokhokho bethu, Nkosi yezulu umhlaba, ukuyibona Nkosi abakubona ukuthi uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini. Base bekhetha thina Nkosi emva kwabo basoba khonzela. Njengoba silamanatha ingcwele sithunyiwe sokhonzela abazali bethu nokhokho bethu. Amen. Shembo ingcwele ngiyawakhumbula amazwi owakhuluma nyazwa sezulwini wembethe umzimba wesibili. Wawucela amaNazaretha Nkosi into ezintathu. Wathi Nkosi usicelela inhliziyo yasezulwini nengqondo yasezulwini. Zabantathu Nkosi yamakhosi wasuthi nendlebe yasezulwini. Wama sina indlebe yasezulwini uthi mawukhuluma nathi Nkosi singakuzwa. Kulomzuzu wenkosi ngicela ukubodwa Shembo ingcwele kulezi zinto ezintathu Nkosi wasicela zona. Ngicela ulimi lwasezulwini Nkosi yamakhosi oluzoziwa yilomkhandlu ingcwele phakathi kwethu. Amen. Cela kudlula engomeni yama-74. Seku shunya yeswayo
Siyabonga. Njengoba ingcwele siyabonga umsa wakho Nkosi. Ukusimemela kule ndawo yakho. Lapho Nkosi okwasuka khona le ngubo emhlophe siyembethe sonke emagumbeni amane omhlaba. Ngiyacela Nkosi ezomhlaba namhlanje ukuthi ngicabule Nkosi embizeni yomsebenzi wakho phakathi komuzi kaBaba naphakathi kwekhaya lakithi. Amen. Ngizocela incwadi abasekhulile kokuqala isahluko sika 13 nevesi ka 13. Ivesi libeli. Amen. Njoba silantumana nasathi engcwele ngilethemba lokuthi namathambo alele kulezi inkalo nabo umhlabathi esiguqe kuwo Nkosi ezomhlaba ayathokoza namhlanje. Kakhulukazi Nkosi yamakhosi ngomsebenzi owenziwe ngaphakathi komuzi wakho kubheka bezawa lapha ekhaya. Umsebenzi wamanase owenze phakathi kolamuzi yamangalisa Nkosi. Nenkonzo Nkosi oyiphathile kulayo ndawo Nkosi ezomhlaba iyagcwalisa impela ukuthi sendaweni esifanele ngesikhathi esifanele mayibongosi. Ingathi namathambo alele kulelizwe ngiyathemba ukuthi ayathokoza. Awasho ukuthi afela ubala ngoba alapha nje la ahambela thina. Sesifikile izwe ngoba uNkulunkulu ukuthi akaphuma azofuna thina. Wathi mayezimelela induku emshaba womkhulu ngabantwana bakhe. Amen. Oseyithola ifundo 13 abasekhulile kokuqala 13 verses 14. Njalo kukhona ukukholwa. Njalo kukhona ukukholwa. Ukwethemba uthando. Fundeka izinto ezimbili ezihlukene hlukanisa. Njalo kukhona ukukholwa. Njalo kukhona ukukholwa. Ukwethemba. Ukwethemba. Uthando. Uthando. Lokhu kuthathu kepha okukhulu uthando. Lokuthathu okukhulu uthando. Amen. Nkosi yezomhlaba uma sifuthene kanjena siyacela usiphe uthando esekezezwa ngalo olwaluphakathi kaDavida noJonathan. Wathi bechaza uDavida uthando lwabo wathi belifana nolentombi nensizwa. Ilelo thando Nkosi esicela kubona nyazi wasezweni. Amen. Khona abantu Nkosi engengibabone beyithanda into yabo futhi benethemba ukuthi into yabo ngelilanga yobalungela. Lolu thando ngicela Nkosi ngifisa kufanele abantu engizokhuluma ngabo. Khona abantu Nkosi abayithanda into yabo abangabuka isimo sayo kodwa ngokuthi banothando bayithanda ngisho izinto zingayihambeli kahle. Laba engikhuluma ngabo Nkosi yezonke bakhona la endlini. Abalandeli Nkosi beKaizer Chiefs banothando. Amen. Banothando Nkosi eClub yabo. Abalandeli abanesimo seClub. Uthando olujulile mayibongosi. Uyagada. Uzabesholo phansi bethi Nkosi for life. Bakhona. Amen. Bathi Nkosi for life. Nkosi never give up. Ilabathanda Nkosi. Angibuki isimo seteam Nkosi kodwa ngibuka beyond the club mayibongosi. Amen. Uthi ujulile uthando labantu. Engathi uNkulunkulu angasiphi uthando njalo. Nathi sithi nyazi for life. Thanda sisho njalo bangwele sithi nyazi for life. Unothando umkhululi unomusa Sada, oh,
Nkosi namhlanje bengicela ezulwini umbabazela umuzi wakithi ukukhombisa uNkulunkulu bakho usuphakathi kwawo ukhona ngesikhathi uNkulunkulu esivezela uNkulunkulu bakhe emzini kaBaba sasa phezulu lakwamthetho impangeni elapho ngidabuka khona kuleli lancenta ngifike nje neslevu esiphaqabele seniyinsizwa impela esigabeni sokuqala kodwa imvelaphi yami Nkosi isezweni lakwamthetho lo muze engikhuluma Nkosi wawuvela waziveza ngo-1976 kumhla ka-26 December mayibonge Nkosi kodwa Nkosi ingakangena emzini wakithi ngiyafisa ukusho ukuthi lo mnazarethe engikubo namhlanje sikhuliswe izwe lakwamthetho amen yafika indamhlathi nakhona ezweni lakwamthetho eminyakeni eminingi yadlula umuzi thina sibheke sisonta kuwona umuzi waseThembalimbe ngesikhathi inyanga yezulu iphuma eThembalimbe iyokwakha ithemba elisha sabe sikhona singabafana esontweni sesikwazi nokubhala incwadi zihambe incwadi zibuye nempendulo wangibuza izinto zaziyaphi kodwa yona lesikhathi sokubhala kwencwadi impilo futhi imnandi ngibhala incwadi ibuye impendulo mayibongozi ibhala incwadi yegoli ilinde impendulo egoli engekho Instagram no Facebook into zanamhlanje lezo kodwa izwe lamnandi nje kuphilwa kanjalo mayibongozi wafika omkhulu ezweni lakwamthetho abantu bangcwele abahle wafika emzini wakwamthetho kuthiwa yiseyiwombi lo muzi wakwamthetho sibancane balokhomba lapha iy'tobho ezayidumile mawusuka eDondotha ngikhombisa ngokwamthetho impela ngisuka khona mawusuka eDondotha wafika beyiDondotha beyi-church beyisothandweni bese kwawa intshangase uthi mawuqhubeke kwasendoda usiyeka lamula amen lapha kwabamfo isimbukazi amen kodwa lo muzi wakwamthetho bathiwa ulapha ya kwantshangase isitobho sasidumile bathi yafika indamhlathi kaMayelisa yafika kukhona usizi kuya muzi wakwamthetho kukhona indodakazi yakhona idane kwampanza bathi ayingabathola abantwana bathi basebembona ukuthi lo umuntu ovela ezulwini angafani nabanye abantu basebelibika usizi bathi neme Nkosi sinomntwana oganile akabathola abantwana uyethukwa abayeka abantu ukuthuka ingane zabantu bazabathola abantwana amen ngoba izingane zikaShembe abeze kuShembe abantu bazobela ingane sonyazini lwezimo yibongosi bathi bayathuka umntanethu nceke yenkosi sabekele lovele ezulwini namhla sabanjiwe iyokhuluma bakhona ngiyadlula nje kuyo ngoba nami ngizalule khona bathi basebeyibizile lentombi ibuye emzini wasethi babamkhulu unayo ingadi mntanami yathi inkosikazi nginayo inkosi yamakhosi ngoba uShembe mayefika kwelizwe usifundise silime wazambhala emthandazweni lakuvuka wathi limulinde awusazi isikhathi uNkulunkulu azonisa izulu ngaso thoye mndeleyo kithi abantu bathanda ukunisela imbali inotshani afaze samanzi embali inotshani asiki isipinashi akukho lutho mina ngikhuluma ngakho makuthiwa ngiphathisa isipinashi edrobheni ushintshe ebusweni
Umuntu bathi ufanye isipinatshi edrobheni ushintshe ebusweni. Ithi namhlathi unayo ingadi mntanami uthi nayo uthi hamba uye engadini ufike ukisihlonga. Ansazi isihlonga. It's a small pumpkin. Small pumpkin. Ara put in that way umntwana ukuthi wonke umuntu abe onphama ibonkosi. Yeah. Uthi bazochithina mntanami wasilala isomo leso wasesikhaya phakathi bathi wathi bezibheke wasephuma indlamvu ezintathu wathi mntana abantwana bakho lawo abalezi indlamvu ibona abantwana bakho labo wabanjalo wahamba isiphatha intombi yaba yinhle yamthola umntwana yaphinde yamthola umntwana yaphinde yamthola umntwana mayibonkosi. Amen. Inkosi yabathethwa eyayibusa ngaleso sikhathi umhlaba nganindaba khona phela ngiyawazi amakhosi kaMthetho ngabala ngize ngifike ekhothe kwizolo ngayibonkosi yathi masingibona uNkulunkulu lona akuyena umuntu yasithi inkosi nkonye namhlathi ngiyamnika lelizwe ngimnikela wena angezozisho izathu eyayibeka ngoba singabathethwa izathu hathi mina wala zona izathu eyibeka yathi lelizwe ngimvikela kuwe kwathi nomizwe lakamthetho selomisile umhlabathi usubheke phezulu uthi mawuhamba ungena unyawo umhlabathi ubagebhu imvula ezingekho bahamba bayamfundisa ithizeni wayinkonzo bayaqala imvula uthi lo mfundisi hayi hambani mtshela inkosi ukuthi yisho ezulwini amathangezi ezulwini imvula isekho. Yafika indamkhethe amazing yathi wakusho abantu ezulwini lamathanga wasefika umnikazi wemvula. Yes, inkosi yabathetha ukuthi sefika umnikazi wemvula yathi malifika ababezantela yathi hawu bantu abami anembethe nje hamba nikhawuleze ngoba umthandazo wenkosi sewufika ezulwini bathi wagcwala imfula bangasafika emakhaya laba bezicela imvula wasefika umnikazi wemvula. Ushambe lamzuza kanjani izinga lomthetho ziningi indaba zakhona ngengiqe ngoba nami ngijabula lapha kithi ngineza kithi nami ngifuna ukuthi athi namhlanje inkosi yamakhosi kodwa ngafika kweza kithi ngifisa ukusho ukuthi bantu bakamthethwa sebembonile kunendoda yakwagumbi eyamlandela yayaphelapha ngaseBhubhubhu umzwayo omunye umuzi yawuthutha yawusogombe ngasemzini wenkosi inkosi yeza ususabela umuzi wakhona ke omunye usula mawubheka ngasemakayana mayibonkosi. Amen. Waseshona ugumbi kade hamba nobomkhulu ugumbi sikhuluma ngaye nanya kade bese uphalafile emzini wasephakameni wathi ugumbi kaphalafile waseshona sehleli inkosi yesibili la eseshona ugumbi wahamba wayobika ugumbi inkosi ayikuthise lapha emzini enkosi enothile emandini mayibonkosi. Bathi wathi mayibona ugumbi inkosikazi kaGumbi isinto iqala emahlombe bathi yaphuma ingongo mahlombe yathi wenza leyo nkosikazi yasho ngalendlela esho ngayo ke yona bafana banendawo bayazi abadadethu angikwazi ukusho lokho mina ngoba umkaGumbi umaki awukwazi umuntu olingana noma wakho uthi mfazi kuye awukwazi ukubiza umuntu ongangoma wakho ngomfazi futhi umuntu ongaganiwe akakwazi ukubiza umuntu ngomfazi. Uzobiza umfazi ngaba ungaba nomfazi uzombiza umuntu wakhanya ngathi umfazi wasemakhosi ngizwile kuthiwa kunendoda efuna ukurejisa inhlangano ethi labantu abangaganiwe abalo 25 years ngaphavu ababoshwe bese kuphuma abasemathele abashiya abafazi babo. Awu uza bakhona mongameli lephila ke niphasiseni kuba libonakaliso mayibonkosi ithi ababosha abantu abaganiwe asaza abantu abangafuna ukugana ukuthi lesingane thiwa sezwenja. Sitashona plezina ziyasethuka namadoda anganiwe aqinisele nje umqinisele phela amadoda nje kuhle ngoba lithende lo mali ngisithile mina angiboni khona ngingane ngikhuluma nani niqinisele kunje bafowethu niqinisele impela kunje ngoba ngiyabona ukuthi naleli thimba lelethe elinye selishizile iskimu sesiwe iskimu right angiyayithi thina ngithi angithi khona iskimu ngani naleli thimba elinye ngapha ngithi lisiwe iskimu
Ngisakhona ngizwe. Ngisakhona sonke. Amen. Engathi ngikhuluma kabi nje ngidini la. Hayi. Ngixoxa umthetho ngixoxa umsebenzi onyazi lezimo ekonkosi. Ayibonkosi. Wathi maseshwela ukhumbi, bathi mayifika lenkosikazi yamakhumbi iphelezela ubaba umthetho owagelese umfundisi welibandla uJosiah wayintasuthi njalo sakleso. Ngoba naligama lentasuthi bafuna masilungise ngoba nabafosha bangalena babashumayeli bazi intasuthi bona. Uze bekhuluma bathole ibandla lokuzwa kithi. Intasuthi inkosi yaleli bandla. Intasuthi umfundisi waleli bandla. Umvangelo umshumayeli wonke umuntu. Angifuni bese intasuthi umuntu ophimile. Wayengasho njalo. Waphinga uMamthembu. Umamkhulu kamvangelo umdluli. Manje uyangididala nathi nebheshu ngoba khona into engahlukani nebheshu bangcwele. Ukuthi yena wayenze njani abasethi nebheshu. Khona into engahlukani nebheshu engithi nangasinanga ngawe nebheshu manje usamela thongcile. Ukuthi kuye yayikhola laphi lelo uyakhola. Washona uGumbi. Mayibonkosi. Washona uGumbi. Sithi namhlathi lithi huka manje sezothi uGumbi sonile lavula izandla kanje labuke ezandleni zalo lathi sisukwana lapha hlala phansi lapha phansi kwesakhe somsilinga uGumbi akadluli kimi hlala phansi lindi pendulo. Hey. Basala ilanga laze manje ngathi liyasithelelana yasibuya impendulo yathi inkosikazi kaGumbi uGumbi akadluli kimi thathelanga amafutha uhamba umdobe mawugeza umdobe uyosibona impendulo yakho mayibonkosi angixwayisele futhi labadoda ngada mithanda noma yisho ukukezwa izokwenani ngani kwa madoda lentanda noma yisho ukukezwa kodwa ngithododa mawunesho noma ulentanda ukukezwa kodwa into yonke engathintwe endodeni. Namhla basabaji hayi ndabi nesibheki seniya overthinka ngisho ikhanda alithimbi ikhanda lendoda yephi lo mayibonkosi kodwa ngiyangibona bese likude kodwa mina ngisho ikhanda utathinbi ikhanda lelo ngoba ikhanda lendoda ilahlala khona umgwele ilahlala khona uNkulunkulu ilahlala khona abantu bakini mayibonkosi ingabo uSamsoni athi lesikhohlela somfazi kudela sesimbeka emathangeni kwazi ukufuthwa asiyamuhungu asiyaphela amandla wasuka uNkulunkulu kuyena ngoba wayesekhuluma umthetho kaNkulunkulu mayibonkosi. Hayi ngishikhanda amen. Angingizwe kahle. Ngishikhanda bakhona amele ndini. Amen. Zakithi manje. Nkosi yamakhosi 1976 lapha ezweni lakithi eNtweni kodwa ithi Ntweni kwanqamukana isigodi phakathi insizwa ke ngathi waqa wangalunga waphila waqa wangalunga kwase kuphuka ukuthi impimpa isuke manje
ubaba ongizalayo wayinduna yempi, baba ongizalayo wayinduna yakeliyazwe yeyinsizwa. Mabe khona bakamthetho bayazoyazi insizwa engizalayo. Insizwa ke lena angikhumbula khona wakwamaphambi kwayo kwayilungile. Hey, Labantu bakuthiyane bayayazi. yayifana nayo. Bele emkhayidini. Bayazi kahle babezizwa indaba zabo. Bele emkhayidini bakuthi angikhuluma ngokuvukazi uyiphoyisa la inkosi yamakhosi. Babethi mathubili babegoli babaleke bayoshona ngale kwenseleni. Bengalale emakhaya. Ngizona insizwe enjalo abatali benkosi. Ingakho ungayivumi into engavumeki njalo kwesinye isikhathi. Amen. Bayiseyizosuka impi. Bayahamba baba yenkosini emakhosi inkosi yesibili uhuka. Boyibika imputi baba. Siyasibona isigodi sishona phakathi ukuthi impi ungasizosuka. Uthi ke uShembo ingcwele uthi hayi mbathi impi izosuka. Lempi izolwa. Kodwa emva kwayo wena lempi uzoboshwa isikhathi eside ukuze iphele lempi. Ngoba usaphila wena ayiphele lempi. WakuJune isuka iqala into esiphithi. Kwathi ziya ngoNovember December yasinqumelana. Yanqumana usuku, yanqumana isikhathi. Kwathi wayohlala endaweni ethize. Abafowethu bayaza le ndawo engikhuluma ngayo. Ngempela yahlangana emini kwakuKhisimusi. Kwakuchitheka amakhulu 8. Kwakuphika ama-mili rice. Ama-mili rice. Kwakuchitheka amakhulu 8. Kwakuphika ama-mili rice. Kwahlangazeka ingoma. Yasidumele phezulu. Anguzungena ama-details akho kwenzakalani. Kodwa uyazi mase kufika ukuthi ugijima iveni, ugijima i-ambulance, ugijima i-hearse. Sintathu izinto akethi. Iveni, ambulance, hearse. Amen. Nakuyo kwabanjalo. Yala ngomhla ka-25 December, kwathi ngomhla ka-26 December. Bathola ibhedlela abanye basemahlathini. Yasiyahlangana impi le yangale lelelwa ngobaba. Yasiyahlangana ngalena. Kwathiwa manje ngoba asimtholanga. Babafuna kakhulu ubaba phela. Yena ephamba sekhaya lempi. Ngoba simtholanga ngono siyoshisa umuzi. Sishisa yonke into esegcekeni. Noma abengane ababeni. Yahlangana impi bahlangana ifu. Osi impi zimbi. Wena kwesikhathi zinhle. Uma zotshela umuntu ufanele kuyafiwa manje. Sazuza inhlanhla enkosi ukuthi kwasuka impini zasempini zazosho ukuthi kusasa nina nomuzi uzoshiswa. Uzoshiswa yonke into. Ngisho inkukhu esegcekeni ngoba wazi noma mhlambe iyophendukwe umuntu ngelinye ilanga bazoshisa. Yasiyahlangana impi. Uzwe lakithi yanazi intaba kakhulu asasathe khona thina kwamagumanyana nje kuyizinkalo uyayibona into awuyahlangana laphana kule muntu umnikazi wentelezi yahlangana ukwezifu elimnyama ifu laphuphuka ifu kwathi kunjalo singasonze kanjani beshayisa ngamakhanda omama ogogo egcekeni waseqhamuka ukuba bomzalana wale thushu emva kwesanga uyedwa manje abafowabo bagcwele ibhedlela. Yazimbi. Wasethi baba kugogo ma, phuma ninga. Yangikhumbula ugogo, badala benkosi ngoba lokukhola kwakase kukhona phakathi kwaloya muzi. Wathi mayesezophuma, wahlabela ingoma ka-15 eyayithi Nkosi yethu Sa
umuntu saphuma sikhala khala inkosikazi khala isakwazi ukhala ingane ukuthi hawu namhlanje uze sezuba nawo nangu babezokuba abantu phambi kwethu saphuma yasala lensizwe ebhekeni yodwa yasala ebhekeni yodwa sangazi usala njani kodwa uNkulunkulu emuhle abantu abashumala ivangeli ukuthi abantu abalela bekho abancede emhlabeni akayeke nyaziphezulu ngoba thusa abantu bafisa ingane zabantu ingane zithukoyise nonini zamadimoni abaphela abantu abashadala Nkosi ukuthi abantu abalele emhlabeni abasothina abekho abaphele Nkosi emakhola abantu ngoba bethusa isizwe sakithi ingane bona bamhlophe siyasibabona nembali bayakhuluma masizelo oyisomkhulu kodina lethuselwa nishwe ithi ke lento zayithi masisele yathi masisele yodwa yangena esibayeni yangena ngentuba yangena esibayeni yangena ngentuba abantu abantwana sibayo usentindeni kabuthembeni asazi nje ngena sibaya kasithembeni ithi yangena ngentuba yathi bayingena ngentuba esibayeni manje efana lesesenta la sibophela khona inkomo masisenda noma sibulawa ithi yabambela esenta esibaya yasithi yabiza amadoda amathathu yabiza ukhokho wayo yabiza umkhulu wayo yabiza ubaba wayo yathi madoda kulomuzi umane ikhona nizoba zinto ezimbili lomuzi awuzukusha namfu nebe nizerutho yabiza amadoda amathathu hey akena khona amakhono aphezulu khona kayise phela moya bongozi bathi yabiza isemkhulu bayo yona yathi mkhulu yabiza umkhulu womphelephele yabiza umkhulu wayo undosi yabiza umkhulu wayo umhlamane yathi manje ikhona nomuzi awuzukusha nami futhi angizikwenza lutho langibaleli la ngabantwana lathi saka indaba sihamba thina sikhala nogogo ugogo ethi hawu Jehova Inkosi
isilo sasondini ithi hayi makhosi phela behelo ngibizwa kanjani hayi makhosi ingoba ngishonge ekhaya bathi uzosho kanjani ekhaya ngoba umuzi ushisiwe uthi sikhona isibani ngathi nesibani bathi sikhona sofika ngatshela ukuthi seniyangiphatha ngihamba nani bazovuma nembala bamahashi abuyela ondini wafika ngena esibani umnikazi wabatshela bakubo baphuma bahamba wakuduma umkhumbi bahamba ibonkosi wathi mayesefikile kwalaphindile Elizabeth wathi mayesefika bembekela isihlalo wathi angihlalo umfazi esihlalweni mina wathi inkosi wathi mayesethi usho njalo iphinde Elizabeth yangena ensuku zasemkhaya wasebona inkosi phela asazi amakhosi afana ngoba amakhosi esontweni uthenze njani ngawo phela mo inkosi kube nesizwe ube nenkosi ube nenkantolo sasusa abantu abasala phambi kwethu abantu bazoba amakhosi esontweni abanezizwe registered kakhokho umsebenzi nina enipusha wamshika njalo asuzivumi thina lapha kwethu mayibonkosi hayi angadalana sonto lekusungula kwempilo umthetho osifana Nkosi yamakhosi hamba ingwasibone izinto funa siyikhuze ezingekho awukhona amene endini yafika kanjalo esilo mayibonkosi angazi bangcwele indoda engenasibani ngoba zonke izinto zomuzi sesifayeni ukuthi mawenza umsebenzi kini inkomo uyibaphela epalini kaEskom uyibaphela epalini kaEskom mfowethu imisebenzi ubize bakini ubaphela eklasini epalini kaEskom kagesi uzofika kushonwephi angithi manje kusho lejaya funa sidlale siyelele enkundla besibize akinkiza amakhosikazi masiyeke isibaya kanti izona lezi ingane ezisesiyogana leziyangane zizophuma laphi leziyangane ngoba le ngane masephuma fune kuyise ibambe ngengane uyise isikhetho kudinga ingane mayizophuma isesibayeni sefike iphuma la ekhaya ifulathele ingane lebhokisi iphume lesibayeni mayibonkusi kanti siphuma lesi ziphuma ngasizwe yiko sibuyisele mama yiko sihlala emzini ngoba lapha emzini masiyeke isibaya isikhetho kudina nkosikazi ayisesibayeni esiyothi inhloza kubo ayilana ayiphume inkomo kanti bayibonkosi mase isibaba wambele ukwenzela phakathi emva kwezindlu yikho lezi ingane zingahlala emzini ngoba ngithi anithi isikhona endlini enkulu isibaya indlu yomndeni mayibonkosi isho njalo intombazane ingane mayiphuma emophela mayiphuma la ekhaya sebekhipha iphuma ngehula la ekhaya mayibonkosi kufana indoda ngisho shwala Cape Town indoda siyayilanda ngesasa siyilethela ekhaya wathi ngoba siyenzela umsebenzi wayo besihlambulula uzosuka insizwa yale yendawo ithela sula mina nje bangisola babathethe bathethe siyalandisa la ekhaya kade sikhuphula umfowethu kade senza isihlalo besomthatha manje simsikhiphe esibayeni simushe endlini indoda yahlala eCape Town ithathe esibayeni ayisholanga esibayeni ithathe eCape Town yahlala eCape Town kodwa ithathe esibayeni isiwe endlini uma siyeke isibaya nimthathelaphi ngiyabuza emva kwezi nimthathela ngoba le ngane lena izoshivesa lapha ethi namhla mina ithelile ngiyashika la isiphuma ngegedi kodwa la endlini la esibayeni iphuma ngehumula la ekhaya indoda engasihumula kubesentenzeni noma abe noshaba noma ngithazela ngahuba semabili lapha kithi emzini waseSabatheni Nkosi ngicela ukwakhe esibayeni namhlanje
khona mhlawumbe uzosizakala Nkosi yamakhosi. Ake ngithi ukuhlala nje amamini mhlawumbe Nkosi angisalele. Ngiyawona nasemancane kakhulu Nkosi. Bese ngibuyisela kuwe. Kodwa ngiyacela ukuhlala esibayeni. Lapha kithi emzini Sabathini. Hawu Nkosi ngiyaxolisa unyazi lwezulu. Angisababazanga. Mhla 15 lapha eSabathini unyazi lwezulu. Lugile izimanga kangwele. Lapha uhulumeni umhlaba. Ake ngiphinde ngathi angizwisanga. Ngithunya lwezulu. Luphe uhulumeni umhlaba. Amen. Yini ngizwakala lapha. Ngithunya lwezulu luphe uhulumeni umhlaba. Amen. Lapha ya i-Department of Education ibila 20 years. Ingakwazi wakhe high school umhlaba unawo unyazo oluphambi kwethu bazwele labapha yamahekta itshaka yamahekta injengenduku siyobasikela nyazwezulu phazobekalo yithi ngoba washiya thina Nkosi into sibala makho sithi ihekta leli nanti elinye siyamana abayibonkosi usithumile phela sikhathi umsebenzi wakhe bazosikelwa yithi abapha njengenduku uphi unyazo nathi phambi kwethu kodwa ngiyibona kwimidiya le ndaba nyana why angiyiboni trend le ndaba ukuthi unyazo wezulu lukhipha umhlaba lukhipha lesikole engasesitule for 20 years singazi umsebenzi isikole kodwa unyazi nanganya amaphepha Nkosi ayasetshenziswa kuma njena uthi ingane zethu ayifunde eduze ngoba ngomnyaka sathi hambe ibanga lide baduma izulu layishaka shona uthi uNkulunkulu wabantu othanda abantu onothando olujulile uthi ingane zahamba amabanga amade manje mihulumeni ngiyakupha amayibonkosi awubekhona ameno endlini amen hawu wahleli nina bo hawu yini kanti hawu lapha ngithi Sabathini sengahlala ngezansi Nkosi yamakhosi siyamazi umfundisi uMadlala ngithi umfundisi uMadlala siyamazi amen khona bangamazi kodwa bayamazi ngokukhuluma nje bakhe lapha ke umuzi lo omunye lapha eDuze Sabathini siya futhumala niMadlala siyashona esibhedlela bese bethi esibhedlela bafunda hayi usedlule umfundisi uMadlala bamazi umfundisi usedlule umfundisi uthiwa usashayisana ngamakhanda shisa amakhanda avuka uMadlala wavuka uMadlala uyezwa vukana ukuvukana wavuka uMadlala vukana uMadlala uthi akubiza umfundisi uKhumalo nomfundisi uVilakazi bafike esibhedlela kwathi befundisi njengoba ngihamba ngivuka njena abakithi bathi ngeke bengemukele ngoba ngisibaya naso kwathi ngisizele khipha umfana wabamdala uFakazi ahamba bafuna umsebenzi athenge inkomo ekhanda isibaya ngoba ngabe ngemukele bangabe kungukuthi ayifanga sakhile la saphila kizwe la saphilizwe la befundisi engikhuluma ngabo baqoqa ababandla same time bathi umfundisi esikhipha ingane esikoleni umfundisi uphethwe amabandla bahlanganisa wakhona uSakhane wakhipha ithwala embili uSakhane sakhiwa isibayo kwaMadlala zangena inkomo wahamba uMadlala esibayeni mayibonkosi hey asabenzo wakhe baya amen anandaba nokuthi wakhephi wena usazi ukuthi wakhephi kodwa sefuneka isibayo uthi ngabangemukeli ngoba mina isibaya nginaso amen la saphila ke kodwa amakhosi amabandla siphethe kahle lawo siphasopise wona angithi bangcwele bafundisi bambasiphethe kahle ngifisa ukukhulumela njalo ngubani khona ukukhulumela khona abamandla siphethe kahle bobaba awuzokukhulumela manje ngavumi phela aniphethe kahle yini Nkosi siphethe kahle abamandla kodwa Nkosi yazi makufela ithuba lihamba vangela Nkosi hey Nkosi bayawuthanda 10 rand
inkosi abasungula ngo-10 rand angazi ukuthi ivoti linde inkosi abalenza ngo-10 rand ngoba ukuthi masefika lo mzuzu uthi uvusa kancane ikhanda ubone kuhlaza izandla nje bese umuntu kodwa lo diesel wami inkosi sengifike ngawo sekuzeshani manje bana zathi hayi bo phansi ngo-10 rand phansi Shaba ingcwele sengifisa ukubisela kuwena kodwa Nkosi khona indawana engifisa ukudlula kuyona yalomuzi ngo-2021 Nkosi ngeke ngaphatheka kakhulu ngeza kuwena Nkosi emhleni bamaNazaretha Shembe ingcwele ngizozibika Nkosi nganginethemba lokuthi Nkosi emakhosi nakimi uzokwenza njengokujwayelekile uthi angiyolanda amafutha noma sengikhazile Nkosi ukuthi isigulu sami sifuna ungesetheater wangasho ukuthi angize namafutha namanzi ngasho Nkosi kuwena ngathi ngiyayisaba itheater ngoba ayinawo umlando omuhle lapha ekhaya kodwa Nkosi wanginika ithemba wathi hamba ngizoba nginawe bese ngiphendula manatha ingcwele ngathi ngoba kusho wena Nkosi ngizokwenza lokho ngiyakubonga Shembe ingcwele ngoba kwaba khona uplan B abangenzela wona ngibangisayithiyetha ngoba wafunda inhliziyo yami Nkosi ukuthi itheater ngiyayisaba kodwa Nkosi namhlanje ngomqema nangigondawo kodwa ngifisa ukusho Nkosi ukuthi ngahlala esibhedlela for 15 days 3 weeks ahlala esibhedlela for 3 weeks ngathi mangibuye esibhedlela Nkosi ni week ngahamba ngiyenda ngobonda ngathi abanginike ibhanchi lami ngahamba ngiyenda ngobonda athatha ubhulo wami ngadodolozela ngase ngiye esibangeni weManazaretha nesibanga dlalwa ngaso angazobuzwa nento esobala esibayeni bafowethu indoda igijima ithi ngabuza into ethize esibayeni no zikhona izinto zasesibayeni bafowethu le ngikhuluma ngayo mina ngangiyonce ngempilo ngangathi akudlalwa ngesibaya abekhona amele ndini ngayenda ngafika bambelela kuleli ipali elabambela ubaba ngase ngithi mina yanina ngasho kanje ngathi yanina kambe kuthiwa ndizithutha vele ngiyanibona izithutha nifuna ukungithatha nani besithutha njengani ngithatheni kodwa ukuthi nokuthi ngizokubona ngizokwenzela ubani awubhekmela ngathi ngizonibona ukuthi nokuthi ngizokwenzela ubani kulungile ngithatheni vele ngizoba isithutha njengani hey bangcwele uShembe uNkulunkulu ingakho ngithi abantu abathi umuntu ongasekho emhlabeni idimoni abasiphelele kulomhlaba ngoba dusa abantu mina ngakhe eDanhauser kunodadewethu ozala ugogo wesifoko omkhulu wakhe eDondotho empangeni umfowethu omdala wakhe eFocus kodwa mina ngathola ucingo sengothola uphume eFocus lisuka empangeni weFocus udadewethu omdala ogale kwemvelase wathi mfowethu ngithunywa omkhulu uthi hamba wena uyocela usibanibani impilo onyazini lwezulu ukhona umfowethu omdala phakathi wenu ukhona ngafuze ngithola uye mina wathi mfowethu na indaba uthi uma uthi udadewethu osethize uthi uthunywa omkhulu uthi hamba uyocela usibanibani impilo ngoba izinsuku zakhe akaziboni kahle azisonyazini akahamba uyicelela unyazi uthi mbandizela izinsuku wafona umfowethu ngathi uzokwenzenjani pho wathi mfowethu ngizodlula lapho ngilale kuwe ngikubone bese ngibayitshela omkhulu sengifikile ngiyonyazini lwezulu manje uthi omkhulu futhi angihambe ngemoto yami angithathisebese imali yami kazi wena ungezona umbono yokwenze njani usuze watshela izingane zakho ukuthi singangena omkhulu ngoba uthatha idlozi awulithathi ngani idlozi malithatheka wena indlela somhambo wayo uma uthathele nje zawuthathi ngani wena njengoba watshela izingane zakho ukuthi zingangeni kwamamncane zingangeni kwamamkhulu zingangeni kwamamkhulu usibulale ngoba waphezulu abayazi leyo nto leyo uthi umkhulu wami kumfowethu hamba ngemoto yakho uhambe ngemali yakho ungamthinti lokho naye bafika nyazi wezulu umfowethu kuwe nakuba ngiyakhuluma Nkosi ingoba kwezulu kuwe angazi noma saseyipheleleni Nkosi ezulu umhlaba ngani noma saseyipheleleni kodwa namhlanje ngoba
ngiyalithola ithuba Nkosi yamakhosi wena konke kukuwe angazi futhi Nkosi izolo ubuthini ngoba uke wangibuza ngaze la ngomuphi nyaka ubaba bangibuza kanjani izolo wathi wangibuza la ngomuphi nyaka wena ngase ngiyamtshela ngimtshele nina bengibona uNkulunkulu mayibombuza ngamtshela Nkosi ngoba usiyayazi eminyaka ukuthi ingakanani ngiyacela Nkosi ngoba izinsuku ezakho ukusuka namhlanje Nkosi yamakhosi hawu baba u45 years ubunani uma ngiyicabeza Nkosi ngo15 years ngo45 years ukusuka namhlanje Nkosi nezingane lezi ezingcelayo Nkosi mhlambe ngiyozibona seziganiwe ngihambe seyigane ukungenani Nkosi namhlanje Nkosi u45 years ngiyazivezulu futhi Nkosi wathi mawufika kulomuzi wena wasethembisa ukuthi ayikho into engeke siyicele singayitholi ngiyacela Nkosi ukuthi ukusuka namhlanje njena ukusuka namhlanje hawu 45 years baba hawu kuningi obasengikwenzile hawu hala senifana bangwe hawu wani nomona yini hawu isuzu inhlanhla nokuyicela ezulwini baba 45 years Nkosi yamakhosi amen baba siyabonga sibonga imisebenzi yonke emihle phakathi kwalomuzi sibonga yonke imisebenzi emihle ukulungisa kabheka abezayo ukwakhiwa kwepulpit yonke into nje eyenziwe phakathi kwalomuzi neproject baba yamanzi siphuza amanzi aclean Nkosi yezomhlaba angenayo ichlorine amanzi aphuma phansi kwalezi yantaba amanzi amnandi Nkosi yezulu nomhlaba siyazibongela Shembo ingcwele konke Nkosi ababe nesandla ekutheni lomuzi ube lesimo esizisona Nkosi angizubabala ngamagama ngoba hleze bekhona engibashiyayo bonke Nkosi uyabazi wena ngicela Nkosi mawusukhipha isibusiso ubanike isibusiso Nkosi yezulu nomhlaba amen amen Inkosi ebuseni kuzwini amen Siyabonga amazwi amnandi sophe ukuthi Nkosi Nkosi izingusise. Amen. Amen. Sizovala inkonzo yethu isabatha lasekuseni ngesabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili 108. Dr. Musmail Pewa wasekhulani asola isebenza Nkosi izingusise. Nkosi ngisikhona bangcwele.
Asibonge. Nkosi.